U Vukovaru je 8. decembra obeležena 77. godišnjica desanta Dunava i prvog pokušaja oslobođenja ovog grada od fašizma. Iako desant nije uspeo, ostao je upamćen kao jedna od najžešćih i najkrvavih bitaka tokom proboja Sremskog fronta i označio je početak kraja nemačke okupacije i kvislinške nezavisne države Hrvatske. Ono što borci 5. Vojvođanske udarne brigade i Crvene armije nisu uspjeli tih dana, desilo se 4 mjeseca kasnije, odnosno 12. aprila 1945. godine, kada je najprije oslobođen Vukovar, a zatim dan kasnije i Borovo naselje. Nažalost, o ovoj bitci se ne govori puno zato što ona nije uspješno završena. Desant nije uspio zbog niza okolnosti i vremena i komunikacije i tako dalje. Tako da je 2 noći i 3 dana držan mostobran na potezu odavde pa do luke Dunava, ali on nije mogao izdržati, došlo je do povlačenja, ali je značajan i u jednom segmentu gdje je bilo veoma puno žrtava, negdje oko 2000, što poginuli, što ranjenih je bilo na oba dvije strane, obzirom da je na kraju završavanja te bitke jedinice 5. Vojvođanske i Crvene armije morali se povlačiti na lijevu obalu Dunava, tako da je u tom periodu Dunav progutao dosta boraca u toj akciji. Sećanje na ovaj dan i žrtve koje su pre 77 godina ovde pale održavaju antifašističke organizacije i udruženja. Svake godine okupljaju se oko spomen obeležja podignutih u Borovu naselju i Vukovaru. Pored toga što održavaju simboliku otpora i borbe protiv fašizma i njegove ustaške verzije, ta dva mesta predstavljaju i trajnu opomenu na zlo koje ne sme da se ponovi. Sredstvima Ruske federacije obnovili smo spomenik i evo, kao što ste i sami rekli, spomenik još uvijek stoji dosta dobro i što kaže onaj narod da ne ureknemo, da ostane i tako. Inače u planu smo još raditi na obnovi nekoliko tih spomenika zajedno sa Ruskom federacijom. To su spomenici posvećeni Sremskom frontu, to je na Partizanskom groblju Iloku i u Šarengradu, zatim spomenik u Markušici, u centru Markušice i ovaj spomenik, mi to kažemo, u Markušici u Vataru, pilotima Crvene armije, tako da očekujemo da ćemo to početkom sljedeće godine nešto malo uspjeti urediti. Okupljenima kod spomenika u Borovo naselju obratio se i zamjenik vojnog atašeja Ruske federacije, pukovnik Sergej Sakirko. Danas puno ljudi pokušavaju iskriviti ulogu Crvene armije i jugoslavenskih partizana u oslobođenju Jugoslavije i Evrope od fašističkih okupanata. Moramo napraviti sve moguće da buduće generacije ne zaborave na najveću tragediju 20. stoljeća. Koristim ovaj događaj da čestitam i želim vama zdravlja, sreće i mirnog neba nad vašim glavima. Hvala vam. Nakon što su položili vence kod spomenika u Borovu naselju, delegacije su se uputile u Vukovar kako bi položile vence kod spomen kosturnice žrtvama ustaškog stratišta Dudik i borcima Jugoslovenske vojske i Crvene armije. Pored pomenutih, vence su položile delegacije antifašista Autonomne pokrajine Vojvodine, Brčko distrikta, Subnora, Srebrenik i Rastina, Požege, Trpinje i Borova. Zatim predstavnici Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru, Zajedničkog veća opština, Vukovarsko-Sremske županije, grada Vukovara, Samostalne demokratske srpske stranke i Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije i Vinkovaca. Venac je položio i jedini živi učesnik NOR-a u Borovo naselju, 95-godišnji Vasilj Kostelnik.